Invictus Games yani бойсунмағанлар ойынларында Украин спортчылары 2 алтын медальны elde etті. Галибе тренажерларда Курек Чеков йонелешінде қазанылды. Галиплер Александр Белобоков ве Сергей Ильницкий. Тавсилатлыжы Левхамызда. Австралияның Хомбушында спорт сарайында сейіржелер трибуналарында мавы ве сары төслі байрақлар елпіре. Бір чоқ адам Курек Чековде ярышқан Украин спортчыларына қол тұтмақ үшін келді. Бойсунмағанлар ойынларында, яғни Invictus Games, Александр Белобоков Украин тақымы үшін бірінші алтын медальны қазанды. Александр Белобоков 32 yaşında Mariupol oğrunda jenklешті. Bu oyunlarda 3 jenklешті yarışacak. Ядро атув, диск атув, ve trenajörda Kurek Chekov. Mariupol'li jenkçi ilk sefer yarışa, ama buna bakmadan birden galibe kazana. Pek қуанам. Sağ olunuz. Ukraynaga şan şöhretler. İkinci altın medal sahibi Ukrayna Jima takımının kapitanı Sergey Ильницкий. Sergey Ильницкий 48 yaşında Ukrayna Könüllü Ordusu'nun askeri. 2010 senesi Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde hizmet etken vaktında jenkaver vazifesinde yer alındı. O trenajörda Kurek Chekov ve powerlifting yönelişlerinde yarışacak. Sergey'ni da powerlifting yarışı bekley. Alexander yer kazanmak için atletikada yarışacak. Выходьте, тренуйтеся. Келіңіз, идманаларға қатнаңыз, ярышыңыз ве қалебе олыңыз. Ветеран топлалығында олмақ не олғаны, насыл тез сұратлар, bu duygular сөзінен антылмаз. Keçenleri yarışlarının birinci konunda Ukrayn ayakmaşnacısı Denis Fishuk boysunmağanlar oyununda tunç medalini elde etti. Boysunmağanlar oyunları Avstraliyanın Sydney'inde oktyabrın 20'inde başlandı. Uruşlarda yaralanğan arbeyler için halkara yarışlarda bu sene 18 memleket iştirak etmekte. Ukrayn Jima takımı bu yarışlarda ikinci kere iştirak etti. Ukrayna Jima takımının 15 sportçısı medaller elde etmek için 6 yönelişte yarışacak. Yaldav, yengil atletika, ayak maşına sportu, powerlifting, trenajörlarda Kurek Chekov ve ok atov. Boysunmağanlar oyunları oktyabrın 27'sine kadar devam edecek.